King lagyo ning ipa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Jesucristo, ing lugod ning Dios, ating pamakyagom ning banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At keko ang timurin. Maya pabengi kay kayungan po. Maya pabengi mo naman po. Kaniting kapatayal do, ning kay katamong pamagnobena, anting pamagsadya, king kapiesta ning Birhen ning Lourdes, pagmasusyantaya naman, ing piyesta ng Santa Agata, miyatong yang Birhen at Martir. Anting pamagsadya, king katamong pamakyagom, kaniting misa, tahimik tamo saguli, sisyantala rin kay katang kasalanan, at manyawad tamong kapatawaran, king malugod a Diyos. Iagkastang miyag nanagnan ing kapanisyan, aminan ko. King Diyos, Ama pumakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mikasala kumbina, king pamisip pamangamano, ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapu ko kang nuwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang angel ampong banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo, oy paming mayupaya, bustan mong akam tanmi, ing kekang kapatawaran, kapamilatan ding panigapu ng Santa Agata, amenakit tula keko, kapamilataning kayang kalinisan, at tetagan mibata, king kamatayan, para king mayap abalita. Itiadwan mi kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiya at magari kambe mo, at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king mumunang libro ding ari. Ingari mintaya gibeyon, bayang midaon sakripisyo ka rin, antining ita ing peka maraguldili karing lugal ang mga atas. Solomon midaon niyang libong ay na durulukan king altara ita. Karin gibeyon, ing ginupe pakit siya kang Solomon king metong apaninap misa na bengi. Nga nang migsalita kaya ning Diyos, adwan mo ing nanong mangburi mong ibiyeko keko. Solomon nga nang mekibat. Pepakitan meng maragul akayap lub ing talasuyo mong idabid ay bako. Kanitang mabibiyang mit mong katapatan,
at katuliran at kalinisan na puso. At sindumo iting maragul mong lugod, kaya ngening birian mong ingmetong anak na luklukya king kayang trono king kasalkuyan. Ngeni o ginukong Diyos, pepalyaryan mong ining kekang talasuyo, maging ari ang kalili ng David ay bako. Dapat metong kumong kayanakan at tutupa mong mura, alang sibukan king pamamuntukan. Ining talasuyo mo bigla-bigla at subusal niting balen, akekang pinili. Metong abalayan at tutong maragul. Ela abot bilangan o balakan, nung nula anti karakal ding kayang memalen. Pagkalugwanan mesanang metong apusong biyasang talastas, ining kekang talasuyo, banang balong kilalanan, ing pamiyaliwaning mayap at ning marok. Uling nino ing makapanglibala kaniting balen mong tutong maragul. Ketula ning Ginoo ing anti kaniti ing inawad ng Solomon. Antining inawad mo iti nga nang sinabi ning Ginoo. At aliwaing makabang biye para king kayang sarili. Niye kami nyawad pibandyan. Niye mo inawad ing biyering kasalang mo. Nune minawad kang pamanalastas ba mong akilala nung insano ing matulid, ibiyeko ing kekang inhawad. Di nanda ka namang kaisipan, abinang matalino at matalas, ban alakang akalimpi, maging king panaon amilabas, maging king panaon apain tungol a panaon kay batnam. Bukod pa kanyan, ibiyeko naman keka, itang emo inawad, antimoing pibandyan at kamalan, at kapilan man, e pamiyabye king metong aari. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Ginoo kekang tuntunan, kaku ituro mo lang. O Ginoo kekang tuntunan, kaku ituro mo. Makanano yang makapanatiling malinis abye, ing lalaking kayanakan, ing kayang daptan, yaing tuparan na ring kekang kautusan. O Ginoo kekang tuntunan, kaku ituro mo. Pagkapilitan da kang suywan king mabilog kong puso, emo paintulutan ing kakulang labagan ding kekang kautusan. O Ginoo kekang tuntunan, kaku ituro mo. King kakong puso karin kulas sinikap ding kekang kautusan, ban keka eko mikasala. O Ginoo kekang tuntunan, kaku ituro mo. O Ginoo, pupuryanda ka, kekang tuntunan, kaku iturong mula. O Ginoo kekang tuntunan, kaku ituro mo. Ulit-ulitan ko lang sabyan masikan ding sablamong kautusan. O Ginoo kekang tuntunan, kaku ituro mo. Migit kong pitutulan, ing tupad ka ring kekang kautusan, kesa king tumipon dakal apibandyan. O Ginoo kekang tuntunan, kaku ituro mo. Ingino manatili ake kayo, At kekawan timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka, O Ginoo.
King panahon na ito, migbalik la kang Jesus, ding apostol, at belita ra kayo, ing sablang arapat da, ampon tiro. Tutulang dakal ding taong daratang at mama ko, ang aking eran na akwamang makapangan di Jesus, ampon ding kayang apostol. Inya sinabi na karela, tara muntatamo king metong atahimi kalugal, dumayo pamo karing dakalaren, bakong makapagpainawang ditak. Meko lang makasake king bangka, at mintala king metong atahimik alugal. Dapot dakala ring may nakit king karelang paglako, at akilala rala. Inya ibat king sablang balen, ding tao mirarapal lang minta king direksyon, pupunta lang dari Jesus, at ding alagad na. At minuna lapang miras ka rin kesa karela. Kakuldas ng Jesus, ikit noring tutong dakal ataw, at melunos siya karela. Uling balamo, tupalang alang pastul, miyayaliwang bagi, ing tiro na karela. Iting mayap ng balita, ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Anting ka na akong ngomili. Mahipabayi po kaya kayungan. Ingkay katamong nobena, ngening banwa, at lula mo rengking birakong pari, banting upayang pigunaman, ing parasan na, ning kaya katamong Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes ayapining panikwanan niyang ilarawan, patibayan, patutwanan at gawan. Ing metong nga komunidad kalulu para karing kalulu, healing church, manulong komunidad o makayulong komunidad, at ing synodal church, ing abe-abe, maglakbe komunidad. At itima sa saglawe, kaya kakatamong vision, mission, at ngining tutuking at lungaldo, ing pigunaman tamo tungkol yakeng healing church. Po? At basyati, keng vision, mission, and objective, VMO, naning kakatamong shrine. At balik-balik yun. Saan ang pindutan ko dapat? Okay. Okay, o ining sasabihan na, itang party na ning healing church, king ing kakatamong shrine, makasentro ya, king ginutang Yesu Kristo, at king kapamilatanan ning birhen, pakikwanan tamong, maging metong ang komunidad makakayap, bibye kayapan, karing masakit ang pong ating kapanamdaman. At ing katapat na kikatamong mission, yapin itang committed tamong dinan lang sao, deng mangailangan medical, physical, mental, at saka spiritual, pamangailangan ding masakit at ating kapanamdaman. Mas konkreto, ito. Po? At keng sao tamo, medinan lang o panamdaman da, ing kabilugan ng health, kalusugan, dinan lang saya, ustong mabilog ka panamdaman,
kompleto ka, hanggang ating kang panamdaman, pwede kang tumula. Dakalang miyaya liwaring sakit, yung sakit katawan, physical. Po, atin mo naman may akit lakwas ng yening panawuning pandemya, kareng estudyante at kareng mestra, at kekatamungan mikulong maluwat, itang mental health, itang etamo milwal, makapraning. Po, at atin mo naman spiritual sakit, kakulangan, kalupanan ng kasalanan, neng itamungan at intamong pamangailangan, maging buo, yung katamong biye espiritual, maging malinis, aiwasan yung kasalanan. O rin niyaya liwang sakit, kapanamdaman, aliyamo kabut sakit buntok, o kaya cancer. Nune, hanggang pang masikan kapami kakatawan, mapalyaring atin kompleto keko. Anyapin, panikwanan tamo reng aduang bagi, ing maging buo, physical, emotional, mental, nepo, spiritual, pati ing economic health, nepo, ing atin tamong laman bulsa. At paulinanin nung buuya, malusog yung metong tao, ing metong komunidad, aranasan na ing tula. Aranasan at asabi ng mayuluya, mi balik ya kabuuan pangatao. Napalyaring ating kang panamdaman, dapat pwede na ka man maging payapa, pilubluban, napalyaring masakit ka, pero uli na ning ikit mong at tsuye nga pong Ginoo, maliyari kang tumula. Masakit yapin, nang masakit kubuntok, kayak matula, apali kubuntok, o kaya nang ating kong sakit gulot. Pero pwede yung malating proseso, ing shrine, maging yung talapamilatan, ban aranasan, ing tula. May kanselya po ing medical mission tamo at dapat tamong gawansa na karining tutuking at lungaldo at itang medical mission ating doktor sa nang lumawe kareng masakit akong birantamong manibat mag-allocate kami pong 200 a day. Po, at kay bat di nan lang check up, panulusan ng pong vitamins at kay bat lanyan la at abayan lang mga di. Ban kanito, alila mo malawe physical o neng may cancel ito uli na ning busy la ring doktor sa lata mong ako ang medical staff asumaw kay katamu uling mitas siya ing Omicron. So yung gawan tamong ini uling alata mong medical mission subukan talang pigunaman ing amanwan at mensay ning ebanghelyo tungkol king sakit at kapanamdaman. At nano kaya ing sasabihan ng ebanghelyo, pamanulo amalyari tamong gawan, maskin na etamo doktor. Pwede tamong miye healing anting metong komunidad. Yapong pit Valencia sana yang magmisa kay katamong ening at lungaldo o neng anyang Lunis, mag-text siya, mag-positive siya. King Omicron. Sige, painawa ka nga kung lawin taking after 5 days, nung pwede na ka, uli pong kematen niyang tatang, may karina akwa ing panga-positive na. Tinext niya ka na ako ininapon. Magpa-test siya, ban kanita pagsadya na ing pamamunta na keti. O na ing napon, maging positive ya po. At in-advise ding 5 pangaldo, magpahinawa at mag-self-quarantine. Quarantine. Ikang dili. Ban kanito, mapigilit ang makayawa ko. Ban kanito, kumayap yun. Ing self-quarantine ngeni, kumayap ko ikang dili.
didinan da kamamong pamagan ampong panulo. Kawani ko, kareng malugod ke ko, kareng aliwang tao, hating kang sariling lugal, magdilidili ka, deta pong mituran king COVID, at akabyusan da balo ding panamdaman ning quarantine, ning self-isolation. Pwede pa mo rin maging productive hanggang magdilidili ka. Dakal ka oras para keng sarili mo. Dakal ka oras para misip. O kaya nang minsan, suwatan mi ingapong Ginoo at milyari ka na ako ini. Dakal apanawon, oras para mga di mo naman, nung atin kang ugaling mga di, at naman, ding maulaga, king bi, at kining pandemya ngayon ni, may kadadwala ring maulaga, pepamalas na kikatamo, ni ngapong Ginoo, muna, ing biye. Maulagayo ing biye. Kakadwa, ing kalusugan ning tao. At ding kaluguran, kayabe tamong. Oren ding maulaga. King Ebanghelyong binasa tamo, ing ginutang Yesu Kristo, tinubod no reng 12 ng apostoles, chatidwa, misyon. At king binasa tamong Ebanghelyo, mi balik la reng 12, para mag-report kayo, o ining depat me, o ining gewa me. At nga na ning ginutamang Yesu Kristo karela, tara, muntatamo king metong at tahimik alugal, dumayo tapamo, karing dakalataw, bakong makapagpainawang ditak. Tahimik alugal, dumayo, painawa, mag-isolate pa mo, mag-quarantine pa mo, karing dakalataw, o iting balak da. Maka-underline ining tahimik alugal. Keng Griego, ing buri ng sabihan ng tahimik alugal, eremos topos, desierto, topos lugal, lonely place, a deserted place, tahimik alugal. King Ebanghelyo ng San Marcos, king chapter 1, adwang beses, mayayakit, ing ginutamang Espiritu kay bat ng may binyag tinggap ning banal na Espiritu at mintaya keng tahimik alugal. Mintaya keng tahimik alugal. Maranon, abak, magdilidili, alang tao, mintaya king tahimik alugal, ban mga di. Ugali na ning ginutamang Espiritu, ing mumunta keng tahimik alugal, ban painawa, ban mga di. Anya inagkatno, ren kayang alagad, ing disyerto, eya mo metong alugal, nunay ing disyerto, o ing tahimik alugal, metong iyang pamikatagon, anong no, akayabe meng magdilidili, ingapong Ginoo. Akayabe meng makapagpakisan metong ka, king apong Ginoo. Kaya nga manong English, intimacy. Ing disyerto, ing tahimik ka lugal, lugal yang intimacy. Intimate. Ikayo mong adwa. Makapagpainawa ka, akasabi me, ing apong Ginoo. Ing desertong lugal, metong iyang lugal, aliyamo geographical, nune, makabaldugan yang ang giyang at kaking palengki, panamdaman mong kakayabe me ingapong Ginoo. At yung metong kapari kanita niya seminarista ko, Father Green, Tom Green, sinulat niya metong libro, Finding God in the Marketplace. Pwede kang makapagpanalangin hanggang mainge. Po, Dietrich Bonhoeffer, metong yapong protestanting pastor at theologian, sinulat siyang metong libro nga na in Life Together. At nga nang sasabi kayang libro na ngayon, pakakalali kayo, detang sane magdilidili,
ken komunidad. Kasi ning ela sane, eda balong magdili-dili, makalunos siya yung komunidad. Bakit? Dakal tamo, itamo. Etamo bisang magdili-dili. Kasi, etamo bisang malalakwan. Burita mo, kayabe talang kayabe, reng aliwa. Pero in danger na po nito, ka makapagdili-dilit suryan in kang sarili. In pamagdili-dili, pamanakas. Nun ni, metong iyang pamamunta, pamaglakbe, keng tahimik kalugal, pamamunta, keng kang sarili, pamamunta king Diyos, ban kanito mayulo ko, ban kanito akit me ing tunay mong sarili. Nga ng Bonhoeffer, ating aldo para keng sarili ikamo, at ating aldo para ka ring aliwa. Deni kailangan lang balansyan, ban kanito maging healthy in komunidad. Nang ikayo nang miyabe-abe, aldo-aldo, at alanang dita ka privacy, nang minsan makapraning. Ne po? Linawe kay ning Camino de Santiago. Ne po? Metong iyang pamaglakbe, king Santiago manibat king Francia, o ka papunta king Santiago de Compostela king Espanya. Maglakad ikang dili o kayabe mo ring aliwa, pero ikang diling maglinis keng imalan mo, mangan, bala mo ba po maglakad yang papunta king Santiago de Compostela at itang dalan, itang oras gugulan mo, metong iyang makabang pamigunam. Depende nung nuka rin ka mag-umpisa. Nung mag-umpisa ka king Francia o libutad na ning Espanya. Bilang metong illustration nining panagkat na ning ginutamong Yesu Kristo, taramunta tamo king tahimik kalugal. Kanita po anyang Middle Ages, uso yung pilgrimage. Po, mumuntala Jerusalem, mumuntala Compostela, mumuntala kareng miyayaliwang lugar, nung atin lang sikanan, at nung agyudong lakwan, ding karelang pamilya, muntala Roma. Oneng uling keraklan, eda agyuto, makabayo ing pilgrimage, ding katedral kanita Europa, ginawa lang labyrinth, keng karelang flooring. Po, itang labyrinth atin yung entrance. Patselinog ka, siguradong maglakad ka, miras ka keng sentro. Kabaligtaranen ng maze. Ing maze, patselinog ka, mawala ka. Mubalo nung milwal ka. Metong iyang pilgrimage, keng metong ang katedral, lakaran me ita. Puntalan me ita. Metong iyang journey, metong iyang pamamunta, king metong atahimik alugal, metong yang spiritual journey, journey yang papunta king deserted place ning kekang biye. Neng deserted place kang atsuke kang tahimik alugal, akit mo reng maulaga, danom, pamangan, ing biye mo. Akit me, ing kekang sarili. Akit me, ing kekang puso. Nanong lamanan ing kekatang puso, ni kaya katang pilubluban, nung alang TV, nung alang social media, nung alang shopping. Mekad nung alalo rin kaya katang kakilalang pong pamilya, nang mitagan kaya katamo. Nanuyitang peka maulaga keng puso tamo. Yung ginutamong Yesu Kristo, anyang agkat nala, den kayang alagad, mapagal la. Hanggang yung metong papagal tamon, kailangan tayong painawa. Tinurulo,
mission la, makapunuy ta, makakatmuy ta. Ing sakit, iya mo sakit katawan, nunay ating kulang keka, pagal, painawa, ing kulang. So, ing pamamuntaking lugal at tahimik, bahan kanita mayulo ing pagal, mayulo ing kaingi, karing tao nga na, lakwantala pamureng dakala tao nga rin, bata makapagpainawang saguli, bahan kanita, may gunam la, nang gewara, manintun lang kabaldugan, keng darap tanda. Bahan kanita, mayulula. Ing ulo, panulo, king kainge, kataymikan, pamigunam, pamangadi. O yan ing mumo ng sakit, pamanulo, pwede po kaya yung kakatamong shrine, lugaliyang katahimikan. Pwede kaya yung kakatamong komunidad yang babiye kalusugan, mabilog a pangatao. Akit daring taong pupunta keting komunidad tamo, king saup na ning birhen. Lulwalas la panamdaman. Kakayan la pamibiye-biye. Ing kadwang akit tamong sinabi na ni ginutamong Yesu Kristo, anyang ikit noreng dakala taong tutuki karela, me lunos siya karela. Piti, lunos, kaya nga manong Griego, splaknizomai, splakna, ing root word na, budi nang sabihan ng splakna, din kaya katamong baga, puso, din kaya katamong internal organs. Anyang sinabi ng San Lucas, ikit nun yung ginutamong Yesu Kristo, reng dakala tao, kinimut siya, penamdamana, manibat keng sentro na ning kayang pamikakatawan at pilubluban, may lunos siya karela. Balamo puto pa lang alang tupa, alang pastol, may lunos siya karela. May movie, may touch siya, yung ginutamong Yesu Kristo. So, makaulo, ing makiyagom keng daralanan dareng aliwang tao, keng kasakitan dareng tao. Ing ginutamong Yesu Kristo, may kisan metong iyo, karining dakala taong panamdaman ng alalang direksyon. Alang lilingap karela, at ing kayang binye apanulo, compassion, lunos, pakalulo, simpatsya, may kiyabe karela. Ing ritmo na ning biye kristyanong malusog, yapin itang balansiyo, ing abe mo ring aliwa, kaya belareng, kaya bing sarili, ating Diyos. Action, kimut, pero tatahimik mo naman, tutok ng mga di. Panluwal apamaglakbe, pero papuntaking sariling pamaglakbe. Nung abalansi la reni, mika healthy Christian life tamo. Pag masusyan tayo, inka fiesta ng Santa Agata, metong yang martir, mi patang pekitang udeng kasal, emebisa, dela deking korti, sinukul de, at ini-stretch de yung kayang katawan, mapila na laldo, lekore, susu, ing breast na. Ausan dereng ating breast cancer, Santa Agata, martiryo, patron dereng nasis, at anyang dalada neking kulungan o ining pangadina, Lord, you have taken me from the love of the world and given me patience to suffer. Po, patience to suffer. Receive my soul. O ini ing taluktok na ning kalusugan, ning wholeness. Potang matanggap ka king apong Ginoo. Potang akit mo ing kaya kang kasakitan,
ibat hiya king apong Ginoo. Potang dinina ng pasensya, akabyusan, yung kasakitan at daralanan. Panalangin tamo po kaniting misa, atin tamongan kapanamdaman, muntatamo king tahimi kalugal, ning kaya katamong puso, banakit tayo, panamdaman ingapong Ginoo, amanulo kaya katamo. Itang pangagaling tamo sana, pangabalik kalusugan, yang ipasa tamo, kareng aliwa. Nalakad tamo ngeni at idawon tala rin kay katang panalangin. Kapatad, makatipon tangi ni Keti king lagyon ng Kristo ing kay katang maya papastul, kakilala na katangan, kalupa ning pamangilala ning pastul king kayang kawan. Ipayabot tangi ni kayo ing kay katang kayaduanan at nga tamong manalangin, maya papastul, lingapan mo kami. Ulitan tayo. Maya papastul, lingapan mo kami. Ika, ing tapat at tunay ng saksi ningig pa, gawan meng ganap pasaksi ing kekang balayan, at ding kayang pamuntok, ipanalangin taking ino. Maya papastul, lingapan mo kami. Tiro mong pagsikapan nila, ring bagay makarikil banwa, manano na sanang ding pamuntok ding bansa, at danandong katuliran, at kaunlaran, din taong karelang sasakupan, iti panalangin mi. Maya papastul, lingapan mo kami. Sa saupan mo ring misasakitan, itimawa mo sa ring at yuking sukulan. Pakayapan mo ring masakit, at pagkaluban me sanang tulay yatong mitmong kapigaganakan, iti panalangin mi. Maya papastul, lingapan mo kami. Linupig mo ing kamatayan at binalik mo ing biye. Mabiyasa kay sanang mate, ing kekeng panga makasarili, ban makapakirake kami king kekang ligaya, iti ipanalangin mi. Maya papastul, lingapan mo kami. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo at iulino sana ring kapatad tamong king ligaya. Ameng hayango na biye. Ipanalangin tala king Ginoo. Maya papastul, lingapan mo kami. Ginoong Yesus, bibili mila arapan mo rin kay kaming kayadwanan, ipagkalog mo sa puket reti, ikang kay kaming panaligan, ikang pastulmi at Ginoo, ang mabibiye at magari, manggaman king alanganga. Amen. Amen.
Manalangin kayo kapatad, maning kaya kayo't kanakon daon matanggap ya, arapaning Diyos ipang mayupayang tutu. Tanggapan ni saning ginuiting daon karinggamat mo. Hing kapurian po ni kaligay ning lagyuna. Hing kasaplala tamot ning mabilog ng banala kapulungan. Oy paming miglalang, tanggapan mo sareting ayin adaralan mi, king kapigaganakan karing banal mong martir, papanatilian mo keng masikanan king kekeng kasalpantayanan at king pamipatutumi keko. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ke kayo, At kay kaantimuri, yat nayo ring pusuyo, makayat nano king ginu. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin oy pa, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, ing banal mong martir isanta agata, tikyana ing alimbawa ng Kristo, at dinaw na ing kayang biye, para king ikaligaya ning kekang lagyo. Ing kayang kamatayan papasyag na, ing kekang upaya, asaslag king kinan mi anting tao. Pipilinan mo ring mayna at pasik nangan mula king pamipatutura keko kapamilatan ng Kristong ginumi. Ulinito, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwo, daralit mi ing kekang ligaya, layon makyabe alang tuk ng babiya kapurian keko at ngaming kakanto. Tunay kapin banal oy pa, ikaying panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin, king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan, ang pondaya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylasat kamatayan, kinwane ing tinape at pepasalamat yakeko, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos at ngano, nanggapan niya iti ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kinuha na yung kalis, pasibay ang pepasalamat keko, at binyene yung kalis ka rin kayong disipulos at ngano, nanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, yung daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, banket mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Patayan
Inyangin ni gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraon mi akeko iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepaliyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuwa mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco, ing kaya kaming Papa, at Florentino, ing kaya kaming Obispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling mi, at ding sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kayabe ng Maria ing birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose ing kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, papuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngini manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kaming mikabos, king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kay kaming talapangabos.
O Ginoong Jesucristo, as sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ang puan bilugan, agpangking kaburian mo. Ikaw mabibiyat maagari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sa kapilanman kay kayo. At kekaan timorin. Ipakit tamong ining mika kami atong tamo king kapayapan. Niyo ang kordero ning Dios, niyo ang milalako aking kasalanan ning iyato, mapalad na ring mayayaos para makisulo king apuna na ning Ginoo. O ginuwi kung matampang tanggap keka, dapat yag kasimay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning spiritual a pamakinabang. Jesus ko sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may kitking sablang bagi, at pag nasan ko yung tanggapan da ka, dapat pauli ng ngening pinandit era ka tanggap king sakramento, umekamo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keka, emo paing tulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Si Claude, tama po. Panalangin para king halalan. Manalangin tamo, ban king daratang nga pambansa, ampong panlokal a halalan, ing tunia mag-ari yaing kaburyaning Diyos, amamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami Ginoo, ulitan taya po. King pamamilit, pamamatakot, karasan, ampong terorismo. King pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot, king katutuan. King pamagsuhol, kasakiman, ampong sabuatan, ban makapamirait. King kayalang malit, king pamaglinlang, ampong makitid apan lalawi. King pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, apa mga mano. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami Ginoo, ulitan taya po. Baning konsensyami yaing gawan tune tuntunan. Baning kayapan ding kekaldan ing mangibabo aparasan. Baning digdedad ning tao yaing palaging galangan. Banding maluka ampong mayna, ilaring migit miyunang mitutukan. Baning pamanyese king kalikasan, aliya milako pansin. Baning pamisan metong yaing mamyedalan king daklat ning kapayapan ampong katimawan. Baning banalatakot king Diyos at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Manalangin tamo, itamungan po. Pastol ning kaladuami ampong talapagligtas ning meto sikluban, ing politika yang pigkalub mo ke kami, meto nga panagkat ban sumuyo karing sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami, anti mo ing pamanantabe mo ke kami. Manano na sanang ing pamanantabe mi king politika, para karing botanti ampong kandidato, mamye parangal king malalagyo mo, at makasaw ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, karing kekang banal a martir, papakit mo ke kami ing ligaya ning kekang krus, kapamilatan iting sakripisyo, pasiknangan mo ing kapagnasan ming tuking tapat kang Kristo, at magobra king iglesia mo, para king kaligtasan ding sabla. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Si Claude kayo pong pasibay. Panalangin king Birhen ning Lourdes, itamungan, o kapilan man Birhen akalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula karing maliligalig, balo mo ing kanakong kailangan, ing kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong kapakalulu. Inyang pepakit ka king groto karin Lourdes, kaya tula menggewang suging santuaryo, ibat karin payabot mula ding kekang kasaupan, at dakal na lang masakit akinayap, karing karelang kapanamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mitnong kapanaligan, ban adwan ing pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalub ko kayadwanan, anting kapasalamatan karing sawop mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na eldo, makapakirake ku king kekang ligaya. Amen. Ipami at kabanwa mi sambanya yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo,
mi pamintuan ng loob mo kaya ti sulip ang tibanwa. Inka kanan mi king aldoldo, ibiye mo kaya kami king aldongeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi keka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya paisaw kintukso, ni kabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Mariamit mo kayong grasya, inginong Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman, ing bunga ning atyan mo, Yesus. Santa Maria, Indonin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa, ampon king anak, ampon king banala espiritu, Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, nginit kapilan man, manggaman king alanangga. Amen. ing ginumanatili ake kayo, At keko antimorin. bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu, ing ipa ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. ing misa mayari ne, umeko king kapayapan. Salamat king Diyos.